Topic 1 vocabulary ထိတွေ့ကိုရောက်လာပါပြီဒီနေ့ကထုံးစာ 5 days ကိုတော့မှာပါပထမတစ်လုံးကခါတာသွားတည်ထားတိပိတာမို့လို့ကြောက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အိုဒါကလာတည်နော်구경을가다ဆိုတော့ကျမတို့တစ်ခုခုကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုဖို့သွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဟင်းငယ်ခါတာဆိုရင်ခီးသွားရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒါဆိုရင်ခါတာတိပိတာမှုကြော်သွားလိုက်ပါမယ်ခုခါရစ်ချီတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးရှိရယ်ပထမတစ်မျိုးကတင်ပေးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်ယူတာတင်ယူသည်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ်နော်နံပါတ်1저는 학교에서 영어를 가르쳐요ကျွန်တော်ကကျောင်းမှာ영어ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ပေးပါတယ်နော်နံပါတ်2ကကြည့်အောင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မလဲ당신에게만 비밀을 가르쳐 줄게요. 당신에게만ခမကိုပဲမင်းကိုပဲ 비밀을 또아차고 가르쳐 줄게요. သင်ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်မလားအခုဒီနေရာမှာဒါတော့ပြောပြမယ်နော်အတိပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပါဒါဆိုရင် 가르치다 ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသင်ယူသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် သင်ပေးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်အဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဆင်ခြင်မဲ့စလုံးကဘဲဥတာတင်ယူသည်ဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အတိပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်알려줄까 가르쳐줄까ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခု 가져가다ဆိုတာက 가지다နဲ့ 가다နဲ့verb နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတာ 가지다 အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာယူသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့ 가져가다ဆိုတာယူသွားသည်ယူဆောင်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင် 학교에 지갑을 안 가져갔어요. 학교에 짱고 지갑을 디ပစအိတ်ကို 안 가져갔어요. ယူမသွားမိဘူးနော်မိကြံခဲ့တယ်လို့မအဓိပ္ပာယ်နော်နောက်တစ်ခုမိကြံခဲ့တာမဟုတ်ဆိုယူမသွားခဲ့ဘူးနော်နောက်တစ်ခု 숙제를 깜빡 잊어버리고 안 가져갔네요. 숙제를အိမ်စာကို 깜빡 잊어버리고 여기에သတိလလွတ်မိသွားပြီးတော့안 가져갔네요. ယူမသွားမိဘူးပဲနော်가져가다ဆိုတာယူသွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာသူနဲ့စင်တူရဲ့စကားလုံးက 가지고 가다 အတူတူပဲသုံးလို့ရတယ်နော် 가지고 가다ဒါပြီးရင် 가져오다 ဆိုရင်ကျမတို့ယူလာသည်ဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခု 가지다 ကဲဒါဆိုရင် 가지다 ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခုနကယူဆောင်သည်ယူသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ရှိသည်ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိပါမယ်နော်အဲဆိုရင် 어제 산 가방을 가지고 나갔어요. 머니가 산 가방 저 외계 뢰고 가지고 나갔어요. 유상비 도와게서 레베야 뢰도아레 디루메 레베너 가지고 있는 돈이 얼마나 됩니까? 이 말 유상도의 빠산 루비아제나 마고 빠인사인 타의 빠산ငွေက 얼마나 됩니까? ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပြောချင်တာเนาะပတ်စံนี้ဘယ်လောက်ပိုင်ဆိုင်ထားလဲဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပါခါချီတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယူဆောင်သွားသည်ယူဆောင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်လို့မျိုးရှိသည်ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာခတ်တာခါချီတာနဲ့ခတ်တာနဲ့အတူတူပဲเนาะအတူတူသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု 갈아타다 갈아타다가 가이다 ဆိုတဲ့ verb နဲ့ 타다 ဆိုတဲ့ verb နှစ်ခုကိုတွဲထားတာเนาะ 가이다 ဆိုတာပြောင်းတယ်နော်လဲတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါ 타다 ကစီးတယ်အဲ့တော့ 갈아타다 ဆိုတော့ပြောင်းစီးတယ်လို့ပြောချင်တာ기차에서 내려서 버스로 갈아탔어요. 여타원이 쓴비로 버스가 내 갈아탔어요. 병시게래. 공항에 가려면 지하철을 2번 갈아타세요. 공항에 가려면서 레세고도 하면서이 지하철을 2번 갈아타세요. 미역을 타고 나가 병시바. 여타니까 병시에 디로모 transportation의 병시야오 갈아타다로 거바데. 디마 갈아입다 solution tomorrow. 병 with 너 옷을 갈아입어요. 그리고 병이 with 너 갈아신다 저 신다 파나데시에 체이데 수레스인 신다는 동네 너 신발을 갈아 신어요. 너 파나 병시에서 빌어 동로 야파데. 나도쿠가 정말 감다 너 감다 아니냐만 눈을 감다 소에 missing make these 래 감다 아니라 바데 에러 make these 너
모두 눈을 감으세요. 꽁롱 매시고 마이비바. 눈을 감고 생각해 보세요. 메시 메비어 신사지바. 다신 감다 눈을 감다 메시 메다오브라. 디마 디베체마 산진바자갈론 뜨다리 밤에는 뜨다.ဖွင့်တာပဲချင်တာနော် 눈을 뜨다 눈을 떠요 메시ဖွင့်နေ နော် 다시 듣고 감사하다 제수드네 도와주셔서 감사합니다. 꾸니베로 제수드마에 부모님께 감사하는 마음을 항상 갖고 있어요. 그죠? 부모님께 미바르고 감사하는 제수드네 마음 사이타가 항상 갖고 있어요. 갖다 구나별에 대배야 가지라는 두두배나 디니아마로 빠인사이네 루뼈지나 시래 루뼈 sorry 빠인사이네 시래 대배워너မိဘတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ထားအမြဲတမ်းရှိတယ်လို့ပြောချင်တာနော်မိဘတွေကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ထားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ 감사하다의 뚜랑 센투의 색깔과 고맙다 고맙습니다 고마워요 다 되시면 감사하다는 고맙다는 소임 두두배 떠올려야 해 다음에 감사하다는 보별 리너대로 감사해야 해နော်တခုခတ်တာကခုနပြောတဲ့ခါချီတာနဲ့အတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်ယူဆောင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နော်ဒါဆိုရင်내일 사진을 갖고 오세요. 내일မနက်ဖြန်사진을ဓာတ်ပုံကို 갖고 오세요. ဆိုတော့ဒီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ယူဆောင်တယ်နော် 갖고 오다 ဆိုယူလာပါ 가지고 오세요 အတူတူပဲနော် 갖고 오세요. 가지고 오세요. 나도 아주머니 여기 김치 좀 갖다 주세요. 아주머니 저희 여기 디냐오 김치 좀 김치는 내라 갖다 주세요. 갖다 줘 슈상에 갖다 주세요. 저 슈라비어 베이비바 디로면 슈라베바 디로 표현하는 갖다의 대배가 슈상에 너 뼈 시대 디로면 대배가 가두네 구나 가지라네야 두두배너ဒီ level မှာကကျမတို့ကvocabulary ဆင်တူရဲ့ vocabulary တွေကိုဒီတိုင်းသိထားရင်ပဲရပြီเนาะသူတို့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာသိထားရပြီဆင်တူရဲ့စကားလုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ဖို့မလိုသေးဘူးဒီ level မှာကအဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုရင်းနှီးထားရင်ရပါပြီနောက်တစ်ခုက걱정하다의အဓိပ္ပာယ်ကစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့ပြောချင်တာ잘 지내고 있으니까 걱정하지 마세요. 건강신이야 뭐로 걱정하지 마세요. 생무부반에 부모님께서 걱정하시니까 일찍 들어가세요. 부모님께서 미바일가 걱정하시니까 소행이야 뭐로 일찍 들어가세요. 면면 wendoaba. 면면 wendoaba ဆိုတာဒီနေရာမှာမြန်မြန်ပြန်သွားပါလို့ပြောချင်တာเนาะနောက်တစ်ခုက 건너다가 펴꾸디 줘야 돼. 여기에서 횡단보도를 건너세요. 디니아가 내비더 횡단보도가 루구민자고 건너세요. 펴꾸가 길을 건너면 은행이 나올 거예요. 길을 건너면 람펴꾸메소이 은행이 나올 거예요. 그래서 디니아마 배우 배야 털라멜로 뼈지나 하고 람펴꾸인 배우 또야랭멜로 뼈지나 봐.နောက်တစ်ခုက 걷다တိပိတာဖြစ်မယ် 걸어요의 무의 verb ဖြစ်တဲ့ 걷다 လမ်းလျှောက်သည် 아기의 걷는 모습이 매우 귀여워요. 그래의 လမ်းလျှောက်နေတဲ့걷는 ဆိုတာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ 모습이 ပုံစံလေးက 매우 귀여워요. 매우 ဆိုတာ 아주로 너무로 နဲ့အတူတူပဲเนาะအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် 주말에 친구랑 명동까지 걸어서 갔어요. 빼야던가 땡해지는 명동을 걸어서 갔어요. 랜샤오 또하게 바데 가서인 컸다 걸어가다 걸어서 가라서 랜샤오 또하디로 표시나노. 에어 또 예산 짐베셀런가 디바마 띠다 피디소에서 갈롱 심해노. 나도고 걸다가 정말 레벨 나미오시에 드마티코가 책대서에 걸다 너 디마 옷 모자 그림을 걸다 주변이 다 너 옷에 빈 옷들이 바지가리 있어 바지가 뽕니 바지가리고 책리 주변 하 너 옷걸이에 디마 옷을 옷에 걸다 책대서에 안에 방타요 옷걸이서
어웨체고 펴지나, 어웨체마 옷을 걸어 놓았어요. 어웨고 걸어 놓았어요. 책 다게 대로 펴지나, 디냐마 걸었어요. 네네 두두베너. 게 나도쿠 우마네네 뼈면서 디냐마 네야마 베지가 책 다게 대다 소니 네야마서 벽에 베지가서 그림을 책 다게 해서 걸었어요. 예, 아다쿠가 전화를 걸다. 디하여 세계술리바 다음에 전화를 걸다 폰커라고 하잖아. 친구에게 전화를 걸었어요. 등의 친구 폰커게 바디. 다시 걸다를 bên 구심에 세단에 폰커라 비례 전화를 걸다 내심에.နောက်တစ်ခုက걸리다မှာအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးရှိရဲပထမတစ်မျိုးကခုန걸리다ရဲ့ passive form ဖြစ်တဲ့ 걸리다ချိတ်ချင်းခံရတယ်ချိတ်ထားလျက်ရှိတယ်ဆိုရယ် 걸리다 ရှိမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိခဲ့ 옷이 걸리다ဒါ passive form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ega နဲ့တွဲသုံးပေးရမယ်ခုနကတော့ချိတ်ထားဘာတစ်ခုခုကိုချိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကချိတ်ချင်းခံရတဲ့အကောင်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ object တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာ udu နဲ့သုံးထားရနော်သူက passive form ဒါတွေက subject တွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ega နဲ့သုံးထားတာတွေ့ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကမှားမဲ့ကြရင်မသုံးလဲရတယ်နော်ဖြုတ်ပြီးသုံးလဲရတယ်နော်ဥမာရှိခဲ့က 걸리다 လို့သုံးလဲရသလို시계 걸리다 လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော် ega တို့ udu တို့ကဖြုတ်ပြီးသုံးလို့ရတာဒီမယ်နော်벽에 많은 그림이 걸려 있었어요. 벽에는 네야마 많은 그림이 그림이 많이로 표현하잖아. 두두에너 여본 가제도 마치 걸려 있었어요. 책 달리에 시바드. 그리고 감기에 걸리다. 다를 세계술리베 뜻사태제 다음에 여가 듣고 시래 여가 듣고 꾸래서인 여가 내면 아마 에 걸리다네 동메너 병에 걸리다 서 여가 시래 여가 꾸래 비 감기에 걸리다 서인 펴 먹고 에 미래 이러면 무슨 하나 갑자기 내린 비를 맞아서 여기까지 열의 몸이로 감기에 걸렸어요. 에 미케데 나두쿠가 시간이 걸리다. 다 짜디로 지나디니아마 걸리다. 어떤 나라에 잘해서는 1시간 걸리다. 1시간이 걸리다. 디로노. 차가 막혀서 20분이나 더 걸렸습니다. 차가 막혀서 까베이로 20분이나 더 미니네세 진야라 보비러 걸렸습니다. 자게 말해. 디냐 우마를 배우면서인 우마 짜원티 세미니자에 학교까지 10분 걸려요. 디노면 별로야. 그래서 걸리다 대배 동물심에 쿠나 걸리다 책대서의 대배의 passive form ဖြစ်တဲ့ 걸리다 책 달리에 시에서의 대배 심에 비 편တစ်ခုခုကူးတယ်ယောဂတစ်ခုခုကူးတယ်ဆိုလဲယောဂတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလဲ걸리다ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြာချိန်ဖြစ်တဲ့시간이 걸리다ရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခုက걸어가다 걷다 걸어요ဆိုရဲ걷다လမ်းလျှောက်သည်နဲ့가다သွားသည်ကိုပေါင်းထားတဲ့걸어가다လမ်းလျှောက်သွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်천천히 걸어가세요ဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားပါနော် 여기서 조금만 걸어가면 편의점이 나와요. 디니아가네 비어 네넬라베 걸어가면서 샤워인 편의점이 나와요. 편의점에서 convenience store 돼야 리메너. 그래서 걸어가다는 샤워디서 걸어오라서인 샤워라디서 대배바. 하다가 결정하다가 성패차디 성패디를 대배 두네 센두의 그런 디베마 장하다 심해너 어떻게 할지 결정하세요. 별로롬레스라고 결정하세요서 성패빠 우리 집은 아버지께서 모든 일을 결정하십니다. 바로 이 말로 아버지께서 앞에가 내비어 모든 일은ကိစ္စအကုန်လုံးကို 결정하십니다. 성패체 차바리너 결정하다야 매 나도 결혼하다가 라탈디 내년 봄에 결혼하기로 했어요. 남님
누우마 라타포 시즌타에 라타포 시대. 우리는 결혼한 지 10년이 되었습니다. 마루가 결혼한 지 라타타라 10년이 되었습니다. 세네자바비 no? 결혼하다 리베가 라타디 투야산 짐베가 이혼하다 과신네즈라 디베마 예비타에 no? တစ်ခု계산하다 계산하다မှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင်밥값을 밥값은 제가 계산하겠습니다. 밥값은서ထမင်း 보고 제가 저너가 계산하겠습니다. 자 밥을 비밀 저너가 신라이밤에 신디즈를 위신에서의 계산하다를 레베시에 만니까 이번 달 생활비를 계산하고 있습니다. 다시 이번 달 생활비를 딜라 생활비자가 동시고 계산하고 있습니다. 그래서 신이 말로 피임라 원어 바피임래 또찬이 바데 딜로묘데 베디카 딜라 동시고 또찬이래. 그래서 이 또차디 소에 계산하다 소에 레벨에 심해. 그래서 계산하다가 레벨은 무심해. 위신에 소에 계산하다네 또차대 소에 계산하다. 그래서 이 달리오 생각지 않. 정말 사인이 도와비어 사비어နောက်ဆုံးပြန်ခဏကြရင်사장님 계산해 주세요ဆိုရင်တထည့်ကိုငွေရှင်းပေးပါလို့ပြောရလားငွေတွက်ပေးပါလို့ပြောရဖြစ်မလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာငွေတွက်ပေးပါလို့ပြောရဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခု계시다가 있다의 높임말ဒီမှာရေးထားတယ်있다ရှိသည်ရဲ့ 높임말ဆိုအမြင့်စကားလုံးမှာလူကြီးတွေကိုကျမတို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ 있다 အစား 계시다ရှိသည်ကို 계시다 နဲ့သုံးပေးရမယ်နော်아버지께서는 댁에 계세요. 배가 댁과 집에 높임말이나 A에 미세갈로 A마다는 집에 댁에 계세요서 A마 시바리. 성사님께서는 교실에 가실 겁니다. 아마가 교실에 사진전에 계실 겁니다. 그래서 신랑대로 표현하는 그래서 계시다 있다에 미세갈로 시디로 표현하နောက်တစ်ခုက고르다의 배가ရွေးသည်လို့ ပြောချင်တာ 다음 질문에 알맞은 답을 고르십시오. 이 사전에 그냥 민부라나 다음 질문에 아빠비타의 미고에 알맞은 답을 만간에 비고 고르십시오.ရွေးပေးပါ 그리고 여기에서 마음에 드는 것을 골라보세요. 여기에서 디니아마 마음에 드는 것စိတ်တိုင်းကြတဲ့အရာကြိုက်တဲ့အရာကို 골라보세요 ရွေးကြည့်ပါအဲ့တော့ 고르다의အဓိပ္ပာယ်ကရွေးချယ်သည်ကိုပြောတာသူ့ရဲ့ဆင်တူတဲ့စကားလုံးက 선택하다 ရွေးချယ်သည်ဆိုရဲ 선택하다 ရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခုက고치다가ပြင်သည်လို့ပြောချင်တာပါကြည့်မယ်ဆိုရင် 휴대전화를 고치러 수리센터에 갔어요 휴대전화에서 렉카인폰고 고치러 비행보드 수리센터에 갔어요. 서비스센터로 도하게 돼. 아버지께서 고장난 시계를 고치셨습니다. 앞에가 고장난 시계에서 변이의 나이고 고치셨습니다. 빈케 바래. 그래서 인디니아마 BC를 변하고 고치다네 동도아바에 BC를 변하냐마 또 이 사전사전로 마지막으로 수리하다는 변비어 동로야발 수리하다의 레벨가 뛰어다의 BC를 변하고 수리하다로 거봐요. 그래서 저마루가 변화 BC를 변하면 나오면 진이 변해 그러고 니 타오 변해 다음에도 차야의 변하면서 저마루 고치다는 변로야발에 수리하다 저런 BC를 변하냐마에 동네번호 다 이지로 살롱살롱 나이신 변하봐 전화야 이등지 바우 그래서 수리하다가 PC 변하냐마에 동비로 고치다 차 야의 PC 알로 차 야의 변진에 동로 야의 달리로 이지로 나이신 변하노 그나저과 공부하다의 레벨가 리라디 사자디 딜로묘 레벨 살로디 소의 레벨 열심히 공부하겠습니다. 주조사사 살록밤에 주말에 공부하러 도서관에 갔어요. 빼야마 살리라보 자치고 도하케테 다시 공부하다 루라인티 로메티네 그리고 관광하다
ဒီနေရာမှာခွန်းခွန်းဟာနာတက်နဲ့အတက်ကိုရှင်းတဲ့နောက်နဲ့မှာတက်တယ်နော်နာတက်ကရှင်းမှာအတက်ကနောက်မှာအခရာစဉ်ရအရှိရလိုက်ဟာရှင်းမှာလို့မထိုင်ရနော်관광하다의 배가 레베티스어야 우리는 여기에 관광하러 왔어요. 가루가 디니하고 레벨라게다. 가족들은 제주도를 관광하고 있어요. 미다수리가 제주도고 관광하고 있어요. 레베도아니로 표현하나? 관광하다의 배가 레베티스어야 봐. နောက်တစ်ခုကခုပြောင်းဟာတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြည်တည်လို့ပြောချင်တာနော်ဒီတိုင်းကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့ခံစားတာဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဥပမာဆိုရင်ပင်လယ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာသာတွေပြောင်းဟာတာနော်အဲဆိုရင်ပင်လယ်ကိုဒီတိုင်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူးပင်လယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပင်လယ်အလှကိုခံစားတယ်ဒီလိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခုကလှက်ပတ်ကြည့်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်시장을 구경하다ဆိုလဲဈေးကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ကဲဘောလုံးပွဲတွေပါကြည့်ရဲဆိုလဲ축구 경기를 구경하다ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော်အဲဆိုရင်တိုင်းကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့ခံစားတာဒါမျိုးကို구경하다လို့ခေါ်တယ်နော်ကဲ제주도에서 바다 경치를 구경했어요. 제주도မှာ바다 경치를 벨레의 휴게로 구경했어요. 지슈 간사하게 바래. 주말에 설악산에 단풍을 구경하고 왔습니다. 빼야마 설악당에 단풍사가 사우마 여대 양병나고 표시나노? 여대 양병나고 구경하고 왔습니다. 소변 집이요 라게 바래. 로 표시나 집 라게래. 이러면 되겠나? 그리고 구하다의 대배가 정말로 찾다, 샤디 소리의 대배는 두두바베 친구랑 같이 살 집을 구하고 있어요. 땡해진의 두두님의 앵고를 구하고 있어요. 저 샤니바디. 방학 동안에 할 수 있는 일을 구하고 있어요. 방학 동안에 정배의အတွင်းမှာ 할 수 있는 일을 လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို 구하고 있어요. 샤니바데. ဒါဆိုရင် 구하다 ဆိုတာ 찾다 နဲ့အတူတူပဲเนาะဒီနေရာမှာ 구하고 있어요 နေရာမှာ 찾고 있어요 လို့လည်းပြောင်းသုံးလို့ရတယ်เนาะ 구하다의အဓိပ္ပာယ် 구하다의အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပါ 구하다 ဆိုတာတစ်ခုခုကိုရှာတယ်အလုပ်ရှာတယ်เนาะအိမ်ရှာတယ်ဒီလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့အရာကိုရှာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ 구하다 ကိုသုံးတယ်ဥပမာပျောက်သွားတဲ့လူကိုရှာရဲဆိုရင်တော့ကျမတို့တာနဲ့သုံးမယ်နော်ပျောက်သွားတဲ့အရာတွေကိုရှာရဲဆိုရင်တော့ကူဟာတာနဲ့သုံးလို့မရအောင်ကျမတို့ချက်တာနဲ့သုံးရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးရမယ်ဆိုရင်ဒီတွဲရဲ့ vocab တရားပြီးသွားပြီး quiz ကိုဖြေလို့ရအောင် screenshot ပို့ပေးထားမယ်နော်ဒါနံပါတ်1ဖြစ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကအဲဆိုရင်ဒါနံပါတ်2နံပါတ်3ပြီးရင်ဒါနံပါတ်4ဖြစ်မယ်နော် quiz ကောက်ကိုဖြည့်ကြည့်ပါဒီကြားထဲမှာကဗီဒီယိုလေးမတင်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကအကြောင်းဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ stress တွေလည်းတအားများရယ်စာရည်ပြီးနေရောလေအဲကြောင့်မတင်ဖြစ်တာပါဒါ2016ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုပြန်ပြီးတင်ဖြစ်တာပေါ့နော်လေးနားလည်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်